Саламатсыз ба, Айнур эже? Кече жакында эле сиз ушул Россия Федерациясында болгон ушу саясий өңүттөгү дискуссиондук площадкага барып келдиңиз, аянтчасына. Валдай деген конференция боюнча барып келдиңиз. Сиздин ошол жактагы болгон комментарийлериңизге байланыштуу бир канча элдерде түшүнүксүз суроолор пайда болду. Ошол боюнча кыскача айтып берип койбойсузбу? Макул. Мен ошол Адилет сен айткандай эле мен деле Фейсбукта бир жылда бир болом. Эң биринчи мен Адилет айтып кетерим, мына кыргыз элинен, кыргыз калкынан менден бир ката кетсе, мен эң негизги максатым кечирим сурайын деп. Мен 100 жолу кечирим сурасам да сурай берем. Потому что ар бир эркек кечирим сураганга кыйын. Буга мужество деген керек. Эрдик керек бул кечирим сураганда. Ал не проблема? Бул маселе эмес кечирим сураганда. Азыркы ойлойм, бирок менен ката кеткени, мен кече түшүндүрбөй ошону түшүндүрүшүм керек болчу. Бирок түшүндүргөнгө түнгө аракет кылсам, оозумду басып, жаман сөз сүйлөгөндөрдүн баарына анан кийин мен да таң калыштуу болуп калдым. Пост жазайынбы, кантип жазайын? Мен жазып баштамас элем. Мына профессор аттанып баштады, анан коркуп баштады, анан Россияга кетсин, анан тиги бу дегендерди. Эми кандай кыласың? Ошондуктан мен азыр жалпы кайрылганым, мен бирөөнү таарынтып койсом, кыргыз элин таарынтып койсом, мен мындай улуу кечиримди сурайын. Анан кийин айткан жанагы сөздөрдүн түшүндүрүп кетейин деген максат менен. Негизги вы же там выступили на русском же. Можете прокомментировать именно на русском? Что вы имели в виду под словами национальные крокодилы? Вот, люди же критикующие, которые критикуют вас, именно придираются к этому слову, да? Что вы подразумевали под этими словами? Там калыштуу, что почему до этого то, что я говорила, они почему-то не цитируют. То, что я говорила, вопрос образования, который там было несколько вопросов, работала 2 дня. Это последний, завершающий был 2-го дня работы Валдайского форума. Все-то 2 дня не транслировались. Все же со мной там не участвовали. В предыдущих секциях вы говорили, на эту же тему выступали, апеллировали на разные темы, да? На разные темы. Ставился вопрос об интеграции, ставился вопрос о субъектности международных отношений, насколько Центральная Азия является субъектом международных отношений, насколько Центральная Азия может сыграть свою роль зоны миролюбия, зоны дружбы, доверия. Речь об этом шла. Вот, что у нас сосед Россия, у всей Центральной Азии. Соседи слева это Китай, это державные государства. Но здесь же участники, это были казахстанцы, это были Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Мы там были экспертами, потому что конференция касается не каких-то тематики отвлеченной, а касается наших стран. И мы на эту тему обсуждали, дискутировали, дебатировали. Каждый пришел, рассказывал позицию своей страны, положение в стране. И вот этот вопрос, я примерно знаю, откуда он вытекает. Это вопрос о положении русского языка в странах Центральной Азии, перспективах его, и о положении русскоязычной или русской диаспоры в этих государствах. Мы там, положение-то не им там с Москвы или откуда-то лучше видно. Мы рассказываем, как у нас, изнутри. Для этого туда и едешь, а не для того, чтобы говоришь о том, что вот айтканым анстеле. Вы констатировали действительность, да? Я перечисляю действительность. Я говорю, русский язык у нас занимает великолепные позиции. Найдите страну, чтобы в Конституции русский язык был закреплен официальным языком. Ни в одной стране Центральной Азии. Да и в СНГ, по-моему, кроме Белоруссии и у нас. Это позиция раз. И говорили о том, что там... И журналы, газеты, школы на русском языке. Я им утверждаю, что у нас и так позиции русского языка хороши. Но не надо русский язык сохранять за счет уменьшения кыргызского языка. Получается, вы
большую часть наоборот отстаивали кыргызский язык, да? Конечно. Речь идет. Самый главный тезис, который я всегда говорю. Кыргызча айтып кетейинчи. Кыргыз тилин өнүктүрүш не через развитие русского. Развитие русского сохранения не через ограничение кыргызского языка. Речь об этом идет. Анстель айттык, позициясы мындай. А положение русской диаспоры, айттым мен, ал биздин орустар. Эжанан. Алар менен биз өзүбүз билебиз. Алар эч ким Кыргызстанда орустарды кемсинтпейт. Баары бизде ушундай. Канча улут бар. Кечеге эле релаканттар келип атат ушул жакка. Улуттук крокодилдер, национальный крокодилы деген сөздүн алдында эмне маани жатат, ошону чечмелеп бербейсизби? Окурмандарга, көрүүчүлөргө ошол кызык болуп жатат да? Да, ошо кызык болуп атат. Аны байкасаңар, там, по-моему, это было. Это был некий такой, как сказать, национальные крокодилы деген бул бир улуттун кишилери эмес, бул тил жөнүндө бул эмес. Бул жерде крокодил деген түшүнүк применяется, кандай десем, жанагы В ваших экспертных кругах это? Да, в экспертных кругах, даже это не мое, это применяется как те, которые будоражат общественность. Там вопрос стоял о положении русскоязычного диаспоры, допустим, в странах Центральной Азии. И мы стали говорить, зачем вы это трогаете вопрос русскоязычный? Это будоражит антикыргызские. Или в Кыргызстане кто-то это поднимает. Это будоражит антироссийские настроения. Все, кто поднимает национальный вопрос, сеет рознь между нациями, религиями, кто провоцирует этот вопрос, будирует этот вопрос, вот их называют национальными крокодилами. Это могут быть и россияне, которые пишут какие-то, скажем, провокационные статьи о недружественной Киргизии. Это могут быть и узбекские СМИ, это могут быть и блогеры, и кыргызские в частности. Это такой некий был такой сарказм. Это вот к нашим деген, это мы там сидели, спорили. Это эффект от какого-то, скажем, обсуждения этих вопросов. Анан кийин ушул жерде Кыргызстан туун көтөрүп ошол жерде кыргыз тилин коргоп, биздин кызыкчыларды коргоп, анан кийин түшүнүксүз, эмне себептен мен болду кече Фейсбукту карасам, бул бир деп койгула, экинчи жагын, экинчи бөлүгүнө өтөйлү. Туурабы? Эми менин таарынычымды айтып кетейинчи, мен деле таарынган кишидей болуп коеюн, таза баарын эле ушунча неменин баарын угуп. Болуп турайын, Фейсбукту карасам жанагы урусчак сулуу кыздар бар экен. Эми кыздарга ким таарынат? Туурабы? Кыздарга боло берет. Бирок Фейсбукта жанагы жазган журналисттер, блогерлер, эркектер, жигиттер, ал жигиттер жаш керек болчу да. Пост кылса да жаш керек болчу. Эжеке, бунунуз эмне деген, кандай бул сөздү крокодил деген түшүнсө болот десе, мен ошол жерде жооп бербей койсом бир жөн. Анан кийин андай мага кайрылыш болгон жок. Анан эле сразу эле клишелерди илип, анан марун курт, анан фашист, анан эмне дегендерди сөйлөп. Ошончолук эле кыйын тилчилер. Мен жаздым. Баатырлар, Фейсбуктун баатырлары келчи, эштин алдына эшикке чыккыла, сүйлөшөбүз бири-бирден. Анан таза эле мени карасам орус кылып, же болбосо балконский, киргиз кылып коюштур. Көрөйүн ошо жигиттерди. Мен кошуп артып бир койдун башын устап, же болбосо бир тооктун, бир чымчыктын башын жулуп алганга жетет бекен. Ичегидей артып, мен кыргызмын, ошо жигиттерди чууп менен артып коюм. Кечирип койгула, мен аны сразу эле түшүндүрүшүм керек болчу. Национальный крокодил дегенди. Аны байкадыңар, мен күлүп тиякта карабайт. Майырда биз ошо немени колдонобуз, ошо терминди. Анан крокодил деген билбейм. Крокодил деген бул кандай десем, бул жырткыч айбан. Изначально эти слова исходили не от вас, да? То есть там применялись, да? Это применяется этот термин, но это мен эч ойлоп турмун ушул. Ошол жак жүрүп, мен ойлогом да, алар да мага сөз тийсе да, өзүм бияка үйгө келгенде ошондойду уганмы депчи. Айрда болгондой, казактар ошо айтышты, өзүнүн позициясын болуп атканын айтышты, бирок айрда эч ким жеп койгон жок да бизди. Ошондойго барыш керек, катышыш керек, ар бир жер кимде болсо да.
айтып бериш керек. Бизде Кыргызстанда жана алың эле элдин баары тоодо мал багып эле жүргөндөй болбой. Бизде деле илим бар, бизде деле билим бар, бизде деле өнүктүрүп атабыз. Суроо болду, айттык. Биздин университеттер деле кем эмес. Россиян студенттери келип бияка перевод менен келип атат. Биз деле болгон колубуздан келген жакшынакай билимди берип атабыз. Эмнеге биз алардан кем экенбиз? Ошонун баарын айтып атсаң, анан кийин кайра бир жерде отуруп алып эле кыздарды айтты. Болуптур ошо жанагы жигиттер. Болуптур мен ошо жигиттер акырын бул эркектик эмес да. Фейсбукта түндө элдин тынчын алып, акырын ташаткан. Айт мага кел. Ошон үчүн аялдар Кыргызстанда крокодил эмес, аждар болуп кетпедикпи? Керекпи кел, сура, айтып беремин. Түшүнбөсөң дагы бир жолу айтып берем. Менен кетсе, иттик менен кетсе, далилдеп мага асыл. Сүйлөшөбүз, кечирим сурайм. Давай жигит сүйлөштүк, кайталанбасын дейин. Анан кийин билбейм, анда жыйынтык ошондой. Түшүнгөндөр может мен түшүндүрө албай койдумбу, түшүнгөндөй болгула, сиздерден кечирим сурайм деп айттым. Мен адан кемип кетпейм кечирим сурагандан. Мага это вообще маселе эмес. Кечирим сурап түшүнүп, жок булактанып атат, бул все равно мындай, андайлар бар да, андайлар дедим эле канча немесин айтсаң да түшүнбөгөндөр бар. Азыр мен андайларга кайрылган жокмун. Жазат азыр кайта. Яктанып атат, анан тиги бу крокодил деген наамга чоң рахмат. Мага чоң пиар кылып бердиңер. Эч ойлогон эмесмин. Жанагы сулуу крокодил кылып мени тартыптырсыңар. Аны мен жанагы эмне профилге коюп алсамбы деп атам. Мындайды вообще көргөн эмесмин. Мен немемди көтөрүп турсуңар. Бирок мен айта турганым бар. Айтып эле жүрөм. Эмне себептен мен андай жерлерде эч ким ушул бирөөн көрбөйм. Кыргыз тилди талап кылгандар, ошо кыргыз тилди талап кылгандар тилчилерибиз көп. Колдонмолор жок. Окуткан окуу куралдар жок. Ушунча кыйын болсоңор, бир орусту алып туруп 15 сөз үйрөтпөйсүңөр күнүгө. Же телевизордон жок, же радиодон жок. Күнүгө машина менен баратат, такси менен, автобус менен баратат. Күнүгө 5 сөздү кыргызча. Жүзүм, алма, алмурут деген десе, жолмо-жол кайтара берсе, ал билип калат да. Анан кыргыз тилин билбейт деп эле талап коюп, элдин баарын күнөөлөп, ошого неме түзүп бергиле. Мүмкүнчүлүк. Ачыкпыз. Болгон диалогго ачыкпыз. Рахмат эже, сиздин ушул суроого жооп берип, эл кызыккан, эмне үчүн ошентип айтты болду деген суроого, элде болгон суроого өзүңүздүн пикириңизди, комментарийиңизди ачыктап бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.